got beat. Hello guys, so paingon ko karon sa pound for pound and it's a Monday. Today is a happy Idil Fat basta na event karon ang atong mga Muslim brothers and sisters. At sa init adlaw day. I mean gagahapon na gini siya gainit, ikang kayo. Pero karon okay lang ang kainit, di parehas kagahapon. Nga grabe na kainit. Pag tumiyaging adlaw, grabe kainit. Nakatulog ko sa akong pag-workout at tumiyaging adlaw. And so daot na akong skin. Shower. So see you there. Nanan ako dire sa pound. And nanan tayo mga tao dire. Dire kay na nakadaghan pero okay ra makagamit sa area, dili ra kay crowded. And magsugod ako sa akong stretching, then mag-warm up dayon. Ning lakaw pa man kadyo si coach kay napalit og lunch niya. So relax ta, stretching lang ta. So ayo gyud kalimot sa stretching guys, kay importante gyud kay stretching before and after. Stretch gyud dayon. So balik ako mga pag mahumanan ako akong warm up. Okay guys, humanan ako akong 7-minute 3 rounds 7-minute warm up workout, and magsugod ako sa akong circuit. The usual, I'll be taking the video of the last set of the last round of the workout or the circuit. So yeah, I'll be doing the workout now. Okay, 7th round din ako, so 8 rounds sa tanan. So ang last round is 8. Ako na ng videohan. And hawa. Singot na kay ko. Pwede na mapuga. Pugun tanaon niya. And magtimbang ko. Pila na ko balik karon. So sugod ako ha. Broken, don't ever forget you're golden. I will find a light in your soul, I'll be there. Never leaving you in the darkness, even when you're out of focus. I will be the light in your life, you'll see it clear. I'll be your inspiration, 'cause I know that you'll do just what you're told. I'll be your heart and
I'm done with the 8th round. And kapoy ning bibitaw ka mo imong pahuway mga 1 minute or 30 seconds lang. Pero mas maayo man good. The more nga naglihok ka, balag kapoy ka, the more nga mo burn of fat. So next up will be my abs workout. Di gyud na mawala ang abs workout, guys. Always good para firm or plaster pre akong tiyan. Na ay gamayng bukol ra, gamayng pandisal lang. Bahala gamay ra kay nga pandisal. Balag sputnik ra nga pan. So magkuan ko pahuway sa ko kadjot and pugaon sa din ako ni akong t-shirt. Diba dagat singot? Di na tubig ha? Singot na nako. Magtimbang di ako karon kung tanaw na ko pila akong timbang karon o ako i-compare itong last na timbang, okay? So magtimbang ko balit basin kaduha na kong timbang kay basin fake news ra to. So guys, ato na din ta sa atong timbang na ko last time dito tamad. So last time guys, karon guys kanina ang timbang. Last time is this one. So achieve na atong 6 pa na. Whenever your heart is broken, don't ever forget you're golden. I will find the light in your soul, I'll be there. Never leaving you in the darkness, even when you're out of focus. I will be the light in your life, you'll see it clear. I'll be your inspiration, 'cause I know that you'll do just what you're told. I'll be your hard-earned temptation, 'cause I know that you'll make it on your own. Alright guys, nauman na ako ang akong abs workout. Umana na po ko nagpa-stretching ni coach. And okay na atanan. Mauli akong malinawon. Pakaway. And so don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel. And follow me on Facebook and Instagram. And kadu, see you in the next video. Bye!